Эскөтүнен төрәбит дойдуң тыынар салгына сире уота ырас сирдик боларын туһугар кыһаллар жону билер боллаққына саяпкаган есия сайтыгар тохсунду сүлбәһәтте күнүгер диэри биэре оҕус. Үмүт 2019 сылга бастакы бастың атолохтонууга ол курдук. Эколог доброволец аатыһын куластаһан сагаланна. Куластаһын кыйылаага саха сирин киен туттуута ол эбетер гордость Якутии бирения кахайнынан болууга. Условияға тиллеринен кыттаачылар сыкаһырыгар олорор болуктаахтар, уон ағыстырыктан үйһә саастаах, уонна сүрүнэ экология тупсырыгар бээлерин кырга суох кылаактарын уустар жон болуктаахтар. Быйылгы сылга бияха бии министерство өтер эколог доброволецтен номинацияға биһиги старт берди бит. Ол коду 90 жылаттан бу акция сагаланна, манна улана ким бағалақ кеге бартакыттар кықтақ, именно бұл сылы сорғы ден туғой. Бүгін кенілер бұл экология өтітер қамсы, үлелі қамсы әде бәдірі жың профессионал жанлары бейге нұрот қоластағаны тарихтақ бұд. Кенілер бұл бейге Сақауыт Республикатын сайдыйтығар, қолыбыры бүгін экология сайдыйтығар болдың. Қолыбыры бүгін биһиги айылхабыт карыстабыла болдун. Онно үлели хижерти лесниктер болдунар, холобура бүгүн экологтар болдунар. Кинилери холобура бу Джон Норот билдинде. Джон Норот билдинде бу премия олуктунан турар. Онан буланы бу акцияга бейлерин заявкаларын бу бейгеге үлели хамсы хижердер профессионалдар бейлери түһөректер. Жол канеттен заявка комулла мөпүтүнгенден улухан бүттүн народ коластаһаныгар тахарык биттен. Онан буланаттан мен бүгүн Сахам Республикатын жонун хергетин барыгытын ыңырыкпын барабын бу акцияга кыттын ден. Онна бу акция хүддә үчүгө ден бу мантан биһиге бу каз бидди кихине үлетин камнаһын сыналырга бүттүн народу кыттыһыннара биттен.